Australia main ko. Mawa. Menuyai kapungong sama cai coach. O lumaun ki iraikan me pil apa-apa di group watch me oralap na sani tepacowan kauna bata. Ni so water lumaun ki iraikan me pil ban yang touta. O lumaun ki iraikan me pil ban touta muran na su keren. O mele lumaun ki cai ka Rusian me mimi yer pe online na so watch me ban rong masin watch nang clock watch clock lemau hari monai bantu ula mena kisce kape Ese Ihs ngai puaki kamele me chocho pilpan chono ka Ese Ihs ngai atei chansa ninga ngai men sapuerak o men pompe kaitan men sapan hari kalangan o monai bantu tulanan ewasan sawas kai bil inanen kesempal kiran watch puaki ya song lau tiuna nai mor pu tini ban lokayang nan tukson wai ne lokaya la so watch karata ikapingi yang kauno puaki masocho coach te socho kauno ai chipanga kian lokaya nan tukson wai metua chepich wasang watawat mi kauno batang chai soch kinran watch te burin so wasin ran watch oralap mi panto tongi amasani know yourself te Ese Ihs Kohmwi hari wasang watawat mi ban yo yang chaila bang gosang nan bukan look limau rajiki kayo lel isa kayo ap moni ban tulana ni wasang sawas ay men sayrakis rampuk sarawi yu me ban pilkosang chinang bukan look me kasalayang chail the story yu me kasalayang chail murun mana ka priyaman me papa ki ol payang maumen te olemen me nai ki mana ka priyaman hari mi men sayar ko wasach puegi oralap me chail mi pawa so watch amasani kauna pat hari tamba ko miyong yan ana kauna bata ya cha maur o acha mong pui me kayu kasampal pui me kauno pan masani o imi ban tulang lole acha mong hari wasang watawat me sensal wasa chaka saleng chay me olo anain ki mana ka priyamen hari kasampalin mauriya watch me watong chay such kunran watch me chiko kasaleng chay me maur eo me salongala a purotong kaun te purotong e baba me lauto kasaleng chay maur eo me salonga miminan chempesen semeo a salonga hari kasampaleng chay such kunran watch te murin so was watch yawasa ko mimi makomi yang maurun me chiko me salongala o purotong kauno te kom yang miminan maurun me lauto me miminan chempaso a salongala hari kasampal komyongai pueki orala puche masani kauno bata nga komyongai empilka kauno bata pukcha te miminan chempas te mimi wasamo pung apcha salongala wasang watawat mi watong chail pang gosan ang bukan look limau irachkichikaw lel koti ipang watakati ang chail aban lel wasakis nan irachkichikay sakaw pueki riri iban watakati chelel irachkichingay mamasani rane o sises kachkach ni ororan len kanasaret aramas ngater apokon penere poranyang rong masanen coach iyar masaniata kisin poch riyakis me pepe ni oror an leo associate kay karati sangar bawa poran kolang uten ar ungkan sises erkachta bon poch bon apoch kisin poch ko Warren Simon ap masaniyang kayilasang akis ororan. Sises erkachta pong kisin pocho o chapiata patakong aramas pokono. Kumail kayilang mas kisin pocho wasal lol. Kumailan sekpeseng amail ungkan. Wasang watawatwach mimen watong chail. Ay kamelele may nanen sensalang mawang chail. Wasang watawatwach niya sumechay bang watwatak purala o watak wasang watawatwach irachikchik riyaw masani iyari masani tak kisin poch riyakis me pepe ni
ororen leu. Ma cheban chek ma wasang wat wacha kasaleng cheme. Jesus mama seni aramas kay mamimin kailan ororo. Rai suset kay. Apni sume mama sen lang to ororo. Poch riaboch me ma saniata. Kasaleng chail sangon poch riaw me mira chailan suwach. Me chapi kita ma sen suwach kun ran wach tang muri suwas wach. No riaw me mian suwach. Amen salongala ra puroto. Amen amimi wasawa salongala. Ari pilkasaleng chay wasach me poch pil riapoch me bebe wasaw. Jesus pilata waran teacher. Kasaleng chay wasang watawat mich me Jesus kilang me akosh nan moran teacher ta an teacher among yung. Niyan sume chay ban chichek wasach kasaleng chay me teacher a later ni suchko o len me isango soche seka. Ama Jesus pang kachila pon kailan le wara paki memya seka pon tatong ko wara pocho teacher soche pang Pilipino. Puwagi mong yung makara yung mong yung me Jesus raprapaki yan so at yarata moran teacher. Kasaleng chay me teacher a light sang ni bongo len me isango. Niyan sume wala light soche kasaleng chay me apangata. Menta chima soche seka lala pocheng tame wiya. Karda Jesus pilata waran teacher pocho puenta tongi. Moran teacher wasaw kasaleng chay ireyu. Niyan sume teacher uya lalay chay koros wewe me teacher uya suset men. Puwagi kasaleng chay me miya ping wara poch o miya ping nau o light sang puong apo sang wata kasaleng chay masani kan Ese Ihs Kohmwi. Yan Ese Ihs ngay. Niyan sume chay ban chek ma wasaw niyan sume Jesus klangata pocho te an sume Jesus say kinche to tapong pocho puksarawi kasaleng chay the teacher light po lel me isang absorbe seka. Wasang wat kayun point me man kasaleng chay such kan ranwach kasaleng chay me masoche Jesus wana chay kel to one time chay kayu mayang aban soche kachepe. Maso Jesus soche personet Jesus soche yang minan totok me komuyong ay wiya abang wiyam totok yu me soche kachepe. The song you me komuyong ay wiya ma Jesus soche pan personet totok wach abang wiya totok yu me soche kachepe. Kasaleng chay lenta chay's greatest strength is not enough. Kasaleng chay me teacher suset men apniyan so me Jesus soche mi bong pocho a light sang ni bongolel ni rano soche man mama wokoleti. Ripil men pleuche kachaman king chay ma komuyong ay bang wiya totok yu me Jesus soche personeta abang wiya totok yu me soche kachepe. Rimi men kapratong chay chay mong yung me kasampal. Kauna bata chay mong yung. Pama Jesus soche pan person totok me komuyong ay wiya anso watch totok watch pan wiya totok yu me soche kachepe totok ma leo. Chay ban kay dito sang wasang watawatech nan irachikich silu amasani Jesus erkach tampon opoch kisimpoch ko waran Simon ap masani yung kailasang ekis ni ororo niya chay ban bilchek ma wasang watawatwach kasampalan mongyong te kasampalan teacher mongyong ay sumo chay watakatito sang wasan watawatwach o kasaleng chay me teacher light sang ni bongo lelme sango ap soche seko. Ikamelele me magchay ban yang light chay ban pilka kuwewe kitame isong songon ko siyang chay anso watch puwagi niyan sumagchay ban kin lalait ansukan chay ban ken me palwar chay pangata chay bananano komal kayu chay bananano komal kariyaw chay ban pang chay ban soche men rong aramas o soche me ko chay ban muya puwagi soche sika chay o soche me ko chay men muya puwagi soche ka chay pentamak chay muya apni sume Jesus masani yang teacher anakis kayela wara pocho niyan sume kach tampong pocho ima kayo kasampal may mga watong chay wasaw mong yung teacher wasaw niyan sume Jesus masani yang kayito warong pochong wasalolan teacher tama kayong kasampal ko wasaw ko teacher an kamong yung take komuyong ay men kaprayon siya kayong punto coba sana tama komuyong ay wiya totok yung meso chika chebe karyawo niyan sume Jesus kach tarbong pocho teacher peke yung
Kayun step me picharuya epic. Kayun step me picharuya epic. Kariyaw amoiten Jesus and mimi pang warapocho. Niya chay mambil kat kataropo ay wasang watawatwach kay tito sang wasa magchay sayrer silu. Nan irajikujuk payu niya sume emasani. Ni irajikujuk payu masani ni sabul me masan aralar. Ap masani yang Simon. Kumail kailang mas kisin pocho wasalal. Pagkumayan sek pesang amail ungkan. Simon ap sek pesang amail ungkan. Panit cheni rechik payu. Akasalayang che wasang watawatwach men. Yan sume Jesus masano kayam sakala masano. Yan sume masano yung picture. An ki pesang ako. Yan sume Jesus pan totong kung komi. Totong kisapal mo mong yung imagayo kasang pal kung yung ay changka kauna pa. Pwede niyan sumak chabang yung totok, kauna bang yung totong kung cha. Kakachin soche wa, kakachin chasuka klang anso. Af niyan sumak Jesus pan. Naksang totong kaya cha murtem. Mong yung yan sumak chabang kaklang tawan tamak chawiwi. Ariyak kasang pal, niyan sumak Jesus kaim sakala maasen kan ayan sume sope lang picture. Niyan sume picture mumot murunta nansi sawan Jesus pui kamelele me amot nansi sawan Jesus pui niyan sume irawiya totok asume Jesus pui mamasen ton leo kaseleng chay me aramas ngatar pokon penem pon roro poran romasen coach ab Jesus masen yung picture kayila kis pocho ari kamele me Jesus minan pocho sope lang otong roro kwenga masen yang aramaskan. Jesus mimin ansin so. Erniyan so me Jesus mama sen ikamele me picture pilli soila. Ikamele me Jesus mama sen ansin so picture pilli soila. Ikamele me niyan so wo Jesus picture ka kache pil an kita sangon mong yung yupo ya pangatar picture pil ikan pong tamen meir. Pwede chay panche ko sang watawatwach. Akasalayang chay me light ni bongo o pilir len ni ran so chisega. Niyan so magchay ba check mo wasat. Imagayo ka sambalo mo. Chay langgak pilkan nga ma. Chay muiten Jesus and we are sabal metatok bona chay mo. Tanana chay mo. Picture wasang watawatwach. Akasalayang chay me muiten Jesus and kausakala sabal metatok unsak bona mo. Masaniyang kaya we yak spochen pagan sek peseng. Niyan so Jesus masani yung picturean kailang pocho wasalalo ikamelele me. Awya song laut yu te mekoch laut yu wong picture. Pwede chayvan picture wasang watawatwach picture samanialar light wasang wat nan leo picture inanan or chikialar me soche megan light niran ap niyan so Jesus masani yan kibesang au ko. Puksaraw ka sa layang chay me picture sek pesang ako ko. Kasilong point may mga watong child. Niyan so me iray sek pesang aray luko. Naniraj kuchikuno masani iray sek pesang ar unko. Rayap mam karanyang pa ar unko and chay pesang. Iray akarato iray ko metaka po chayo. Rail eri agarato iraila ko met taga poche yo poran pachutong sa wasi rail er pachuan seito raya akaratang mam ko nan poch raya pocho lautir irailer karanyong mawiti ari imemang watong child kasampalin wasang watawatwacho kasampalin teacher niya sume peki yang supplement coach masan yang sume coach masan yang the Jesus masan yang kayela pocho niyan sume muiten Jesus yang karatang pong pocho niyan sume peki yang o kayela pocho o niyan sume pil muiten Jesus and kaunsakala supplement talk ton wara pocho akasalayang chay me sek pesang uko o kaiten picture cheme paiki iraikan me miminan leo korusian yang paiki irai poch kan me bil pepe yan wasau irai piliang paiki an picture peik an picture muiteng o an picture kanangama yang sapul mang coach to ari kamele ma komuyong ay bilban yang peiki yang o komuyong ay bilban yang muiteng
komuyong ay bilbanyang kanangamayang tama kauno wiwiyang achamuran sewach kaiten kichache kaiten achabeniniche riachamechi kan teirai kan me soche ese is kicha bilbanyang paigi sapul metato rime men kagalaga komuyong ay sewachkin ranwach tamurin sewasin ranwach tama komullallang te tama komisoso kayan sewach imemen pakita reami o kachaman kin komi morum teacher kanangamayang muitang o pekiang kaunon wiya sabul metatok pon wareu te pon amur pueki tame teacher kilkilang lang te tame morum teacher kasalayang child en kakuyam yang kapayang majikan nan bukan matu payu isak tuwa masani met niyan sume Jesus kang sakala totok o mamakan pil wiyayar men kapayang yangan teacher kan teray kan mami pon leo Jesus masani ibanut wiyakunu kala son laiti yaramas arima ka sampal patame teacher kayu samaniyo fail kayu teacher fail tame kayu samani yei laiti mam aptame Jesus to tongkan yan sume kaim sakala to talk watch ponen teacher amor amasani kompan wiyala son laiti yaramas ariya ka sampal ang komuyongay chater pangagita pegiang chater pangagita muitang Christ chater pangakita kanangamayang totok magchawi wiyan sewach telalapochen totok magchawi wiyan sewach po komuyongay bang wiyamen kapay o komuyongay bang watong supplement coach aramas mesalongalarkan nan win coach arimen kaim sangkilay rachkichikay sa kwalun ya so teacher kelangata song pukach mawiyawiyar ay party sang sises pachowan main kom kachway sangye pungay aramas tepanam niyan so koros makomuyongay ban muitang Christ na nachamor muitang Christ en totong kya chamor abang kasalayang chame achakak acha koyak o achamong yung sochakak uyata me coach makrais sochapan uyata to coach na chamor o makomuyongay ban socho muitang Christ and person na tamak chawi uyan so watch abang uyacha to talk you me ban olaman arimi man kachaman ki komuyongay nani rachkichikwalu teacher tiarata me I aramas tepaname I aramas men me soche I me coach niyan sume muitengar Christ and council kalam totok niyan sume muitengar Christ and wiya totok coach na namor tiarata me peini soche me coach wiyache aramas men me tepan amasani main kom kewi sangya pungay aramas tepaname ari po yang kasalayang child nan rom kasalayang child korosien aramas tepan apoy ke kalangan ng Christ niya sumeto tampong waran teacher pocho kasalayang teacher ya sapungkan teya and teacher at saucharkan muitang Christ and counta more sauchkan ranwach te muitang Christ and pasaneta more sauchkan ranwach po komuyong ayang kakterata ya utan pasan na chamor o ya karpe na chamie o ima ora laba masaniki kan Ese Ihs Kohmwi Ese Ihs Kohmwi paniyan sume kompan muitang Christ and pasaneta more apan sansalayang Kohmwi me achakoyak te pinta magchawiwya apan ya megochmal o achamor soche kachepeyu te soche kachepeyu wagakuya makrais soche pan pasan ari moni bang kairala iran sawaswach mamochomoch apu ye kapakap o ikamelele me bang ya song laut ong na chamor changka una bata chamong yung muitang kanangamayang o pekiang kauno pekiang kauno panakischa ka prelang ko prachainan story manakap me salongolaw ebil kasalayang chewasaw me and manakap po among inanan kasampalayang chay suchkan ranwach pambil pachayang che wasang watawat mi bil watagang chay moron teacher niyan sume muitang niyan sume pekiang niyan sume kanangamayang awiyala kapay pen me chikan komuyongay suchkan ranwach ma komuyongay bantuwa chamanakap mo pulo-pulo niyan sume para lang semew akasalayang chay melapin masan me totong ko ng wasang watawat watch mina ng kasampal mimen po kataw kachaman kong kachay niyan sume teacher muitang Jesus en totong ko warapocho
Jesus kaunsakala totok unsak te kaunsakala totok pon morum teacher o teacher uyala kapayong me chikan. Niyan sume mana kap cukup para lang semeu lebin logaya yu me pachoan me kinan kasampal ki antaipa. Sarau ka seleng chay mak chay bang muiteng nang kalesia ma chay bang muiteng anan coach na chay mor. Komuyong ay kakara karki sama chay to coach a chay baba boya ka ngay sarau makara yang chay may yang lukwari kisama baba. Ari lebin logaya mi pokatasang wasaw mi kasampal ki. Niyan sume me chiko peki sokan ekamelele ya pung te isi ren kauno. Ari ora laba masani kanasela iskong. Kom teru ya pek chap socha le te me coach pue kom se che we ki iskong ren coach. Coach en ka ku ya lam papa akom yan bang ka pek ren coach. Me chiko masani te pachowan yipa kitola ai mutan ai sangnan sokan. Chak chiko bilese isi rene babau o ese ya pung na le tame utana pue ki ya nin ole seri nian sumenta papa an kier pung na le tame utana nya chay bang ka preto ku pro chay ikamele me so akun to ka chay rai kan me arai no papa me sang rai le a pue ki puchako we ki tame wi ya te we ki ya pung pue ki ya nin ole seri a layer so niyan sumole memo rimi men kakela kang chail song ta mek chail tola te song tola ta mek chail wiya te songon kalebla mek chail wiya songon chou kan mek chail so bai chailen pelata tuwa semana kap chiko niyan sume leleng nan kalen puik sarau ka saleng chail me pelel kanang puingkan aramas ko so chomoitangan yang sair pue que niyan sume moitangar krai samurte uyalar supplement coach sampa wat so japan pak ikchay naraniyan sume bilalen ka palo bilalen ang kalampuingkan puksaraw ka sa layang chay wasaw me iray so cho muiteng pilkanan puikiwan pilkangal kasampalin me manakap chiko pilata o protong ransameo menta akila namenak menta akila bang uyalutu apniyan sume bil protong semeo ichelo kayaw me bil koseya me kasampal kiyo papa te ipa niyan sume protong semeo bil pachowan yipa isolar warong yano pucak apuyak niela sapul mamulutu hari ime men kasam pokata wasaj pleo kasaman chail lebin lokayach yipa puyak niyan sume komuyong ay muitanga krais nana chamor muitanga ngai sarau nana chamor chawyalar supplement coach o miayar pung o manamanen chanyang ko siya ipa pan las kila momon las a pleo las Naurin mana ka plauto niyan sume por sang nan sap ole ni champas ten mone papa worong ata kamatu pue wiwi o niyan sume erong ata kamatu pue wiwi sarau ka saleng chail me mimi likiyo sarau ka saleng chail me mimi tilikiyo ari niyan sume same o pitoy lang o pekian pitolongan lang apuk sarau yo ka saleng chail wasaw me estunta ipa Ceban cek mau, mimi nan cempaso, mimi wasau, soci yang entai ipa. Nian sume, semeu petiela luka yang nan kamat po, ime ko siya. Ikin mimi cerem, o wiwiya sabul mamutotongkan o soci me ko cikung kasap ngal. Soci me ko ciu kaki yang ye, po yang kamat po kaki kanto kapaikan. Te soci singko uchkis. Kakiyang ya po yung kami ito po yung kanto kapaikan. Tame nung pucak me chega ko siya sapik tes nung pucak sakanakanin chega ko siya me manakap subat mani po yung nechkilar sangkoros apni ay sume purotong kami ito po kamelak ko kayong mororo pagan kami ito po yung nung pucak sakanakanin puksaraw ka sa layang chay me manakap po mimilig ni mo socha men yang petalo semeu ko siya yang ceban cek mau nang wasang wato semeu ko siya yang songkoros me mimi nan chempes ten mimi wasaj te songkoros me ai yei aka sampal wasang wato te ka sampal mauren mana ka premene chpoe ka kuya cha maur soch kan ranos ka kuya maur ka kuya maur ikak tua cha mana ka plauto me mimi ren semeu me
ayan ki tupso ko ta mimitin animo ap socho we keme am tupso ko niya sume cheban chek mau niya sume eba ba palang peseng so kiyang me chiko so wi ko lak matong kila aga saleng che me luwon so korosen me lauto ap me lauto ta me oya me ka sempalo socho we keme a tupso me mimo er niya sume pe ka saleng che me makarata o mimil kenimo a semeu ko yang litu ko kumai kian ring wato ko kiang sakit mana kap chiki pwede kita puroto o pilagar ki olo ipa amelau to mimil kiyo miminan imo te miminan kelo ap tame ko sana no weo ko ipa ap instead of ipa anta imimi cherem uya lutumen ap soche mewoch regan pakabai makomiyong ay bantua che melauto meloyang kapal o changay isang rengkauno komiyong ay ban lusang kan koros o chaban socho uya men kapayang mechikan ama komiyong ay bantua che mechikichiko meloyang kapal mila na napal ap chamantak chang protong rengkauno o agar ki iba kauno an ki permit te muitang kicha te muitang komiyong ay en ale soso koros mautan toko kicha hari kalangan kupurakan o kalangan kumaikan koros mapil ye yang yanan sagarata mocho te patak mocho ye kabakap komiyong yan taperte megoch pupuksaraw masan yang chail me masan coach mi mo ya basan mo ari tama kum taperte such kan ran watch mabil chik menlaw ka sampalki menlaw pogata ka sampalki pa i masan watch me bang uya Ihs Kohmwi ora te kawit komunan acha bang uya wait ko moni ban kaira law moni ban bitoti sang nan orala post nan kauna bata group ay men blau ka prayang achail orala po kauna bata te kauna bata mo yung tama ko bang kauna bata ye acha mo yung te tama ko miyong ay anana kauna bata such kan ran watch tananay so watch ye acha mo yung hari himi men last kila kasampal ki labin logaya silu watch moitang kanangamayang o pekiyang moitang kanangamayang o pekiyang sabal mong coach to talk makomuwiwiya pamagombang kanangamayang kombang pekiyang kompan moitang kombang uyamen kabayong me chikan kaiten komuiche priyasakan me saikin che yang kotenan moruch hari kalangan iwa mocho watch me bil kauna bata o kauna coach and kapsechik o kauna coach and kapay komuita masen watch o yayar masenen kapayu an kakuyamen kapayong Kohmwi o mechikan pekiyang kanangamayang o moitang kalangan kupuramoy